Poslednji sunčan dan danas, tako kažu. Idemo da ga iskoristimo, bar ovo pola dana što je ostalo. Jel' tako, Dućo? Tako je, idemo. Ponedeljak je, da nema neke pošte. Stigli su nam social security brojevi. Mnogo piva. Kuzovica je voda. Naš bivši kraj. I evo ga more. Bukvalno, brate. Rekao, nema kraja. Nevjerovatno. Nema kraja. Kao ne smiješ da skačeš, ne smiješ da skupiš. Evo ga, zabranjeno plivanje, zabranjeno skakanje. Pa šta je dozvoljeno? Sutra brate dolazi da se kupa majke. Gledajte ovo, sutra ako bude ovakav dan. Jel' tako, Duću? Znaš šta je ovo? Šta je ovo važno? Ha? Evo tamo se kupaju neka topla braća Landara i Iršu. Ajde, evo imaju stepenice ovdje. Ili baš i ne. Moramo priznati da prvi utisak i nije bio baš najbolji. Valjda će nam se promeniti, nema. Mislim, to je vjerojatno ta neka faza koju čovjek mora da prođe kad promeni grad i ceo kontinent, zemlju, državu, sve. Kad počne život iz početka, Bukvalno iz početka. dobro. Nadamo se da će to brzo proći. Ali kako čujemo, neki se ni posle 2, 3, 4 godine nisu navikli, nego eto, žive neki život ovde, jure neke pare, gledaju da zarade za sebe, za svoju porodicu koja je ovde ili za svoju porodicu koja je tamo u Srbiji, na Balkanu. Ali neki utisak koji smo stekli da ljudi nešto ovde nisu preterano srećni. Onako, svi pate za nečim, da li za porodicom, za rodnim krajem, najviše za prijateljima, drugarima. Trampolina. Možeš da vežbaš ono kao cirkuzan da bude. Zaviš kao baciš se skače na onom grubu. Stiže zima, svi nas plaše, winter is coming. To. Tako da i to nas malo brine kako će izgledati ta zima ovdje.
Da, svi su iz šta fazona. raditi preko zime, svi kažu da je mnogo depresivna zima, da je mnogo Chicago teška. živ leti, da je mnogo turista leti, da svi vole dođu u Chicago leti, ali da je zimi ga izbjegavaju. Mnogo Vidjet ljudi ćemo iz kako ćemo se Chicaga snaći. koji nemaju porodicu ovdje to, nego su ono solo ili možda s devojkom, momkom, preko zime se sele iz Chicaga i odlaze dole negdje u toplije krajeve na Floridu. Jer dole sezona kreće od novembra, decembra i traje do maja. I onda taman tu zimu koja je ovdje u Chicagu teška i jaka, oni odrade dole u sezoni i vraćaju se posle na proleće van. Mada opet ima dosta ljudi koji kažu, koji su se upravo odozdo preselili posle 2-3 godine za Chicago i sad im je ovdje dobro. Sad im je Tako da ovdje ekstra. Tako sve je da- to individualno od čoveka Da. do čoveka, ne možeš dok ne vidiš sam, ništa ti ne znači, sve drugo što čuješ od ljudi, druge priče i to ne znači ti puno, dok sam ne doživiš na svojoj koži. Da ne ispadne sada mi tu nešto kukamo, Pa da se da, nešto ono. tavan posla. Tek smo tu nekih tek smo- ni 10-ak dana, nema... Grad je ogroman, ima svoje prednosti, ima svoje mane, naravno. Pravit ćemo jednu epizodu posebno o prednostima i manama, šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. To. Šta reći koju postupku poradi. Sve to do čoveka, ja mislim. Kako se ko snađe, kako se ko osjeća, šta kome prija, šta se kome sviđa. Ko je s kakvim ciljem došao? Da, mnogi su došli samo da jure za nekim parama. Mi smo došli da živimo život, da uživamo, da zaradimo, da nam bude lepo, da ne radimo ništa nipošto ni za koju cenu, nego eto, da radimo ono što nam se sviđa. Jednostavno da živimo život i da život je jedna velika avantura, ljudi moji. Da. Tako da u svemu treba naći nešto lepo. A ne da radite nešto i da se zbog toga osjećate loše, ali eto kao zbog nekih para, te pare ćete potrošiti. Pare danas dođu, sutra odu, nije sve ni u tim parama, tako da uživajte, izađite. Evo ima dosta ljudi koji su danas na plaži, isto ponedeljak je. Treba uvijek sebi dati taj neki odušak malo, posle posla prošetati, istrčati u parkiću. Mnogi na to zaborave, svi su iz fazona radim, samo radim i onda se izgube u svemu tome i postanu Ne, depresivni. ja razumem i to, zato što većina ljudi ovdje, konta, ako sam već otišao od svoje porodice, iz svog grada, iz svoje zemlje, ako sam već prešao hiljade kilometara i živim ovdje, daj kao bar onda da zaradim, jer to je jedna od najvećih prednosti ovdje, što su veća primanja, može dosta se zaradi, u jednom danu ako dosta. prioneš, Ali ako opet baš zategneš, može napraviš dosta para, za naše balkanske uslove dosta para. Ali opet jedno pivo na kraju večeri je Da. obavezno. Pice Jedno ponekad opuštanje, popravi druženje raspoloženje. s komšijom iz zgrade ako ništa drugo. S komšijama, cimerima, Pa naravno, jer nikog drugog ovdje nemaš u ovom gradu. pa da. Osim tih par nekih ljudi koje smo upoznali, Sve je dosta koje smo skupo, znali od ranije. ali dosta ima prihoda, znači veliki su prihodi, veliki su rashodi. To Da, je to. rashodi su ogromni. Tako da vi danas zaradite $100, to u Srbiji kad čujete neko zaradio jednom danu $100, kao To wow, je bukvalno nenormalno, ono. to je nečije pola plate, bukvalno ljudi rade za $200-250 u Srbiji, vi ovdje u jednom danu zaradite $100, ali šta reći kad vi odete u market i u marketu jedna kesica, 5-6 stvarčica šta ste kupili, to je već $50. Znači ovdje je sve mnogo skuplje. Eto, možda neke dve kese, ništa, nešto posebno, $50. $50, znači ništa specijalno vi niste nakupovali, to je već $50, znači to je već pola dnevnice što ste vi danas zaradili kao. Tako da, ne znam, mesečna karta, na primjer mi smo kupili 2 mesečne karte za prevoze, za autobuse, metro i tako dalje. Dali smo $220 za te 2 karte. To je nečija cijela plata u Srbiji, ali Mi smo to samo dali za gradski to je prevoz. samo za gradski prevoz $220. Za mjesec dana, da se- možeš da skačeš iz busa u metro, iz metroa u bus, da imaš za mjesec dana, znači da ne plaćaš posebno. Tako Jer je da, mnogo jeftinije. I kad pogledate, to je nekih 23-4 hiljade dinara za mjesec dana vožnje.
Da, ili na primjer drugi primjer, $100 dnevno i nisu neke pare ako pogledaš da su 2 piva, nas troje ode na primjer u bar, popije po 2 piva i pojede burger. To je već $100. U nekom baru, to je $100 i jače možda. Tako da, tako kad pogledaš $100 je ništa. Dok je $100 u Srbiji nekome polovina, trećina plata. Kao što je i meni bila, ono, malte ne trećina. To. A ovdje je $100 ništa. A teško ih je zaraditi. Ceo dan da radiš, da kidaš, da bi zaradio $100. Tako da, ono, sve ima svoje. Evo ga, sunce polako zalazi. Sunce polako zalazi. Mi smo od ove plažice jedno 10 minuta peške do kuće, tako da blizu nam je plažica. Možemo i tim autobusom, par stanica. Generalno smo blizu od plaže, to je lepo. Lepo leti, ladno zimi. Kažu kad dune sa Michigana nije ti dobro. Vidjet ćemo. Sunce zalazi, mrak pada, palimo gajbi. Idemo, spremamo večeru. To. Pa se gledamo kasnije. Ili sutra u nove epizodi. Ćao. Pozdrav!